ke jingwan ra jingbom shania jongba adelbat kalong halor ke jingbom shimkhia jong ke executive committee banwan ra ke jingpan kala ya ke id rules shispa arpupra ban khangla dikibar jala ban nechimenta hak election jaki autonomous district council Henry nakaliang ulampang hadin beladab banyatai ya barok kimat ula aila UMDC ke kenam banwan ra ke jingatai halor ke id rules shispa arpupra hapedeng kene ke jingatai uba adelbat ula ayam rangba kensan buat penpau ya ke jing songkhia lada ka KHDC kamla ban penkala ya kani kerul when the lack of citizens, lack of safety, isu macam election power election kejingwan ra bom shania shu nika no confidence motion UMDC ke khnam na jayau uba adelbat nangrum persya ya ke executive committee ke People's Democratic Forum balailam deba pencegahan NCM kum CM kelak pulom no hadian ke MDC bekerjan tim kot ya ke jingdan pan ban pediang ha ke ying darbar uba adelbat lawan ra ya ke no confidence motion upha ya ke dikot bekerjan menyeng la kerjan tang ki MDC ke UDP bat HSPDP kadba ki MDC ke Kongres kim shim la yeng bat kene kelak pelong ya ke no confidence motion ban syak kan tai no namar ke jingbom biang ke jingdan beriu kat kum ke rule ban pediang ya ke no confidence motion dan kam makersan amduna ya ke prangot ke MDC hakayeng ke balai pongon hende ki bakersan henne ki dontang rengun baduna saat ngun jen ada kersan ke MDC ke Kongres ke no confidence motion kelayo bandrung hak jinga tainya UMDC ke UDP namairang uba equator el nongrang shimlawan syak darbar bat nakaliang UMDC ke UDP na sning ulabu jingkli hakmat ulampang kumno ula mensyong hakaliang persya haba ula penbena menkersan ya ke executive committee kadba UMDC ke Kongres na lang kerdem uba jansing tensong UMDC ke seorang kam klasyong syakaliang sensyar ke PDF bat ke jingdan beriu syakaliang persya kelanang duna menta HKHDC